Assalamualaikum, aku Ami. Aku mau nalin 5 tempat ngopi paling asik di Biren. Kupi, hai utang kupi. Yang pertama, Cafe Indaku, alamatnya Jalan T. Hamzah Bendahara. Kedua, Cafe Cedung, Jalan T. Hamzah Bendahara. Yang ketiga ada Cafe Starflex, Jalan T. Hamzah Bendahara. Yang keempat ada Cafe Mekki, Jalan Kolonel Hussein Yusuf. Kelima ada di Kontana, Cafe and Bistro, Jalan Medan Madace, Cok Gapu Biren.